gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, imawag dagiti kakabagyak ijay lugar may. Awan kano ti makasango ang mga sikaso iti inao di akabsat day dinanang. Nataymot ngamin amin nga anak na. Kat numabalin ka no, umay agyan diti balay. Total, awan mo't lang ar-aramidek. Di siya kon timang bantay. Anya? Apay, saan mo akayat? Na. Daki din awir mo. Sana bali tamakatulong tamag. Ne. Agmay-maysan nga agbibiyag dayjay nga ikit ko. Sige. Sikat ti makamaw. Ngam di nakiramraman nga agaw-awir. Sikat ti agaw-awir, Wen, danag mun aya. Kaadaw nga umay jay ikit mo. Siyak ti agbiyahe amapan mga laken kwa na. Adamang isabat kanyak ije paradaan ti bas. Saanen akabaulan ni ikit ti magna iti adayo. Ganun? Kaano ka nga ron nga agbiyahe? Itan Aya. Sige. Agandad ka, banang. Sika ka dini, banang. Wen, ikit. Siyak day tuyod. Ulbod. Ano sika ni unang? Natayon day di unang, ikit. Siyak ti anak ni unang. Aya. Apay nga ro na bakbakitan ka mutain. Wen tamanumatan atawan tinapalabas. Kasta aya. Wen, ikit. Mala, umay kayon, talumugan tayon itibas. Papanan tagay. Agawid ija balay may. Amangan mano na uyong ti tao ije balayaw. Saan, ikit? Syaklaeng kan ti asawak ani inteng ti agnanaed ija balay may. Kahit nasingpay ti asawam. Wen, ikit. Nasingpet ti asawak. Sige nga road. Agawid tan ije balayaw. Tako na mo't anasingpay ti asawam. Napanan ka din ang tiba ng angkal. Napanasinukon ti ikit na jay terminal ti bas. Agpasyar ni ikit na ditawi. Umay ka nga ron dito'y balitag na dito yun. Anya? Iso aman ni pud ita. Adan awir ni banang. Kinuray da kayo angkal. Makipagaw-awir kayo umitang. Pakpakawan to the world. Impakpakaon na kandi antim, di nakiramraman nga agaw-awir. Napay ngay, adi yung kaya ti agaw-awir. Jak kayap. Saan kumot akab kabagyan? Apay nga awir? Iso ni inteng ikit sinta. Iso ti asawak. Isugayam ti asawam. Wen, ikit. Na. Apay akitain na kayo, iti pangato pa baba, ikit. Kikilatisin ka nga road. No talaga mo lang anasingput ka kasi ti kinuna ni Banang. Di ka umasidag unay ata saan anasaya at naitapay udyo. Saan kayo saan nagdigdigos? Sikan tupay tinaansag. Kasano anaan sigak? Diyak mo't is-buwan ti sapin ka. Mga nuda kayo, tinalay nga umisbo iti pandiling na. Kaya saan kayo nga nagdigos nagbiyahe? Bastos magayam to yasawa mo nang. Agkabaw kayo pa'y. Saan ani unang dayta? Ni Banang. Inting aya. Saan mo man apat patulan, tabakutan ni ikit. Sika ti limpyo ti panunot na. Iso asika kumati agpakumbaba. Panawan kayo dito. Jak lamaan no saan nakasasao dayta ikit mo. Agsubli ka dito, ikaw kasasao ka pailang. Bye-bye anyon, ikit. Saan nyo latan apampansinan ti ibagbaga ni inteng? Saan ka daya kunam nga iso ti asawam? Wen, iso ti asawak.
Guwapo magayam ti asawam. Ha? Kunak, guwapo ti asawam. Ngumnansag. Ah. Ay, umay kayo kit din ijay kusina. Tamangan kayo. Kalpasan na, agi papudutak iti digos yaw. Taagdigos kayaw. Sino nga iti pangdigos kanyak? Ti ka di asawam. Na, ay, siya, timang digos kada kayo, Kate. Ay! Kung nakilakit din no, ti asawam ti mangdigos kanyak. Ah, apay, kaya't yu ayat ti asawak nga iso timang digos kada kayo. Ah, ay, saan mat ah? Si kamat unang. Ah, ay, banang tinagan ko, Kate. Ah, ay huwin gayam. Ay, pasensya ka na. Nadakkel ti kabaw kau kanakan. Awan anyaman na, Kate. Sino di kanayon ko ang makita bakit di tabalayo paray? Ikit ni Banang. Apay di tanayang agnait. Un ata natay kanumiten dagiti anak na. Katimbaga ano saan nga kabaw? Agkabawon Ibaga na asyak tinaansag nga ure isaaw. Nga, imbaga ta maanusan ni Banang nga si Kaswain. Un ata na simpot ni Banang. Iso nga anusan na kano digusan na pa'y. Ay kit naswerte nga rod ti ikit na. Tada na anos akaanakan na akas ka ni Maribanang paray. Ay swerte talaga. Nga malas na tasyak tinagbalin nga asawa ni Banang. Nga, tapay ngay paray. Gapo tadyak maanusan. Ay, agat dagat ti payod na. Ay unay kan paray. Agpaso ti bagbaga. Soft drinks mo man, marikwanang. Kaya't ko ti agpalamiis. Apay, puduten ka. Nabanugak ang naglablaba iti inis isbuan ni ikit ko. Ay, gayam. Naamuak nga daag na naad nga ikit mo, di tabalayaw. Wen maray, tawan mo't ngaminan mga sikasukan kwa na. Ay ka talaga nga anos ti ka sa pulan, no kasta nga daaw awir abaket, wano lakay. Wen nga rod maray. Iso ako nak nga agpalami isak man mat. Tapang relax ko iti bagbagay. Ay katuan, maray. Ikamat iti reward, ti bagen. Ay napanan ni Banang ikit sinta. Secret. Secret nga. Ay nagsalbag da ito yung abakbakatan. Anya ti ko na. Ay ayan ni Banang ko na. Ada dito'y bulsa. Ay sanak makijujok. Agdamdamagak iti limpyo. Kita mo namin to'y bulsa to'y pandiling ko Kautime. Kautak ti ko. Ko nagansag da ita. Sikat inaansag. Na. Da kayo ata managisbu kayo iti pandiling yo. Magpabasol ka manan. Kano sikat managisbaw. Na po makatapal tapisak da ito yung abakat. Padasa ma. Natanangag na. Sakit nagtangsit pa nga kasla burangan. Padasam timang tapis kanya na kulaman ka. Ha? Ada puliyo amang kukulam. Ada. Isuroyo man no kasano ti agkulam. Naklakayan kan. Mamati ka iti kulam. Ay, kunak no mang kukulam kayo. Ha? Nakapsot ti pamati na iti Diyos. Ti mamati iti kulam. Tila malablabin mo bakit? Di ta ka man langin. Ay, saan pa yan alpas na nagsarita? Isungag subli ka dito. Ay, kaya nakasarita ti bakit anaansad? Umanaw ka dito'y balaymin. Ay talaga, bastos ka. Naansag ka lang arudan. Bastos ka pa'y. Paiso nga ta jay bagbagana ang kail. Jaka mo. Ngamayat ko ma. No isuro nak nga agkulam. Ha? Sino nga iti kulaman niya? Dagiti makalaban ko. Kasanaw?
no makalaban dak tao, di ko lamang da. Naa, Maday no makasursuro kayo nga kulam ang kail. Ang mga no kumkumpormiditan ti kulkulaman yaw no makapungtot kayaw. Kat isupay ti pagbabahoyan nyo iti udi na. naa. Ay, sa bagay matkit dia. Agpaisuday ta. Masaya at may tadakan banang. Apay aya, Ikit. Mabisin kayon? Saan? Nagawid ti asawam itay. Kit papanpanawan nak dito'y balayaw. Anya, naaramid ni Inteng ti kasta. Kit wan, impukaw na paya. Di ka pala pumanaw dito'y balay may kunana. Ha? Ay, sige, takasaritak dayjay nga Inteng. Apay apapapanawam ni Ikit ko. Nagipulong gayam ken kati pilosopo nga ikit mao. Apay apapapanawam ko na. Kano pilosopo? Damdamagak no sa dino ti ayan mao. Ada dito'y pandiling ko. Kautom, kunana. Saan mo lakit din ang mapasinsyaan? Naa. Amumat abakutan, agkabawan. Kandinan amot ibagbagana numaminsan. Kano imbaga na pa ako laman nak. Nah, Ay, mga no muna ti agkulam. Ay, agpasuro ka banang. Ay talaga adadaulan ti utek mo, Inteng. Oho. Kinunakmat asaanan nga amo ni Ikit ti ibagbagana numaminsan. Iso asaan mo apat-patyan dagiti ibagbagana? Nungay amo na ti agkulam nga agpaisaw. Oh. Ay sumardeng ka man, Inteng. Ha? Maminsan pa'y apakitaam ni Ikit iti saan anasaya at ay panawan kan. Ipanaw ko ni Ikit diti balay. Sana. Ay, uray ta saan ko mat asaksaktan ni ikit mo. Di na kun uray nga gawin ba na. Ta agpat-pat nagkami man ijay lamayan. Na, apay amasapol nga agpatpat nagkaijay. Na, Agawid ka mat atap no maiturog mo. kababain. No, number 1 na kagawad ko dyan na tayo. Iso akasapulan ang makipagbantayak. Aging bigat. Tapno awan maibagat ti pamilya na. Oh, Alang nga Rod. Iti aldaw kan tulaan na maturog. Ang no saan mo akabaulan, iridep mo ijay lamayan. ay, una. Di ka madanagan dungo. Mapanak makitsenda, Ikit. No sumangpat ni Inteng kat damagan nak, ibagayo anak kitsenda ak. Sige ka anakan. Ibagak iti asawam. Ay saan kayo manen nga agap-apa Baybay anyo latan no anya ti ibagbagan ni Inteng. Talaga mo na napatagkan ka ti asawa man niya. Ay katuwin Ikit. Sige, mapanakon. Tapno makasangpet ak matla adagos. Sige ka anakan. Agan-anad ka. Napanan ni Banang, ikit. Napandakit sinda. Imbilin na. Asaan ta ka no nga agap-apa. Sanda karon nga papa na. Tapno saan tayo nga agapa. Sika mo ta ka na yung ti mga-apa kanya. Ay sus, nagansig kayo manin. Nabasaman nga minang tapandiling nyo. Apay di yung masiputan aya arumwarte isbuyaw. Ayan naman. Inisbuan na siguro Na, ay, makapasuron kayo talaga. Napuyatan da tao kut makaangot pa ila itinabagsay. Inka agsukat. Ipulong ka kanibanang tapapain nakmanan. Apay ngay, maulawak matan. Kaslag tayak ti padagkita. Apay ngay. Natali mo daw matinintay. Ay, amang ano, sakti pa basulan na numatay. Ay, ikarigatak ti rumor dito'y balay. Magbiro ka kiti mabalin ka, pagpatulungan. Tikit niyan tibanang day di matanawa kay karkarigatan na ti sumangsangat ngagturong dito'y balay. Kat, ay, day agilos matain. Ay,
Sabtaglangain, takas la permimet ang tirigat na sumangsangat. Nagtaraya ko namang sabat kin kwa na. Papanan nyo apaw. Saan kayo lang aruda na makapag na? Yung karigatan nyo pa ilang matirimod di tambalay. Nintay nga, nawan na niti puot. Anya? Ay, alang araw. Naintay arayatain. Ay, angam, kabalan nyo kadipay timag na. When now, ibaklay kayaon. Marigata na umagas. Ay, sos, nagsalaway ngay matahin. Ay, apaong! Apaong! Ay, tulaw, karuba! Tulaw! Sa dino ti ayan ko. Naimbag mo't tanakapuot kan, inteng. Anya ti napasamak. Apay nga daak dito'y ospital. Naawanan ka iti puot. Imbag laangan, tanakapagkid daw pa iti tulong ni Ikit. Na mild stroke kaga po iti panagpuyat mo. Anya. Ngay ni Ikit, tagyaman na kinkwan. Kasanulangan, do sana nakapagkid daw iti tulong. Ang mga nunataya kun. Awanan ni Ikit. Nagsatan Nagsatan iti angas iti panagnana, nagkid daw iti tulong. Anya? Natayan ni Ikit. No kasta. Gapo kanyak, isuan natay. Gapo iti panangisalakan na kan ka. Isuan na tay. Konsensya ka day. Iti itong palbiyan. Ti ipapatay ni Ikit mo. Agkid daw ka iti pamakawan kan kwa na. Gapo iti saan anasaya at atratom kanikit. Uwan, dungo. Agkidawak iti pamakawan kini Ikit mo. Pagbabawyak dagiti san. Anasaya at na imbagbagakan kwa na. Isugayam ti mangispal iti kakaiso na abiyag ko. Ay, kabaranggayan! Agbalin tayo kumaan na singpat iti pada tayo at tao. Tasaan tayo nga amo dagiti pasama. Amangan no dumteng ti tiyempo, nga isudamat lang ti makatulong kada tayo. Ala sigay! Didang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Ken iti direksyon, VG Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, uwan pa nang. Nakisarita kanyak tay mangimatmaton iti sugal. Drap bula day jay. Wen ngam sugal mutladay ta. Anya adrap bulaan. Na, Ay, naikat ididaytan. Ang isubliyo manan. Taado dagiti madian na paspasamak. Ang isubliyo manan. sana balita itala a barangay piyesta. Ken rabila ang mati pa naglukat da. Wen, ang sugal mutlaang dayta. Uray nga rod ta itala a barangay piyesta. Wen ang sugal mutladay ta inteng. Uray ata itala a barangay piyesta. Na, paulit-ulit lang ti isungsong batmaw. Uray sika. Paulit-ulit mati sungbat mo. Ala, makaamu ka man langan. Ang para kanyak, jak kayat ti pasugalan diti barangay tayo. Agpapanday ta rin na a video kay. Ngauray pa itala ang barangay fiesta. Isupay nga rod ti adu aribaw nga itanda iti barangay. Isu adi ka man kumun kontra.
Mangkal, ang damot nang ipatakdar iti pwesto na pag-iinuman. Ay, gusto ata isupay ti itad da iti barangay nga abang da. Ang damot ng video kay Angkal. Wen, sa nabali. Tay talang mapasamak manhan. Kain sa nabali, paggugusto da mo dagita ti kabaranggayan. Wen nga rod Angkal. Uray sa Angkal. Adumanin ti chicks adayo amam-amaw. Ay, una! Magkitang kanto iti asawaan. Wow! Nalpasan ti meeting. Apay akas na ti rupam, kagawad ko na. Kasanaw, kat impilit mo ti kayat mo, Kapitan. Isu a kinanunungan dagiti kakadwak ti kayat mo. Isupay nga ron ti ribu nga itad da iti barangay. Katala ang mga nuparikot man ang ti ipaay na iti barangay. Saan mo't siguro ang mapasamak ti kasta? Nagnakam damat siguro na kita. Sige, Mace. Agtugaw ka man dito yabay ka. Tapno inspirado ak nga uminaw. Wen amanong. Aday ta, agkaabay tan manong. Anya tinagan mo, miss? Siyak niliw-liwa. Oh, liw-liwa to'y biyag ka. Naragsa ka kamakamamukan ka. Sika, anya tinagan mo? Siyak ni Kwaraw. Di Chiptano dito'y barangay Kabildatan. Kastagayan. O sige, mabalin na ka sa labayan. Ha? Okay laan. Talaga? Wen, tinapatan, kanayon ka nga uminom dito'y pwesto me. Ta isupay ti mapastrek me. Ay, katuon amis. Sa labayan ka kastoy. Sige, agordar ka pa'y nga ron iti arak kan pulutan. Tadanggayan ka nga uminom. Ay, Ngambayadam ti inumak ha. arigla daw, miss. Kapitan, imayag dito balayo, tanong mabalin. Pasardangan nyo ti inuman dito barangay. Anya ti parikot aya inday. Kasanumat ngamin, Kapitan. Nabartak nila kay ko idirabi tanagiinom da ijay video kian. Kat sa bali manen abalay tinagturugan na. Ha! Aking balay ngay. Ijay balay manen ni Petra balo Kat! Kuna ni Tata Igme anamitlo ang nakita na pinastrek ni Petra nila kay ko iti balay na. Naa. Katidya na naturo. Agyaman ka ba yata pinaturog na nila kay mo di balay na? Di tadalang tinagturugan na. Mga nutukawan ti ulag. Saan ka kadi ang makaaw-awat, Kapitan? Ha! Wano talaga kadi nga awan panunod mo. Ay, naa. Ipasardang mo ti inom, Kapitan. Yay. Uray saan tayo nga agpiyes-piyesta? No kastoy mo't laang ti mapaspasama. Nangalaw-ngaw dito'y barangay tayo no kastoy arabi maray. Ay, wan maray. Ta siyempre, ada 5 a pag-video kian di tapan nakaplasa ti barangay. Ay, win nga road. Pag gugusto dagiti ka barangayan ti mapanagkanta dita. Win nga raw. Sa bagay, kas iti ko na ni Kapitan. Italaang dayto ita barangay fiesta. Kastoy ka day ti pakaragsakan ti bumarangay. Kawan mat, sa bagay saan tayo mo't akwarta ti gasgastusan da? Ay, imbag kumaa. No awan ti inom kan sugal. Kat anyangay nga raw. Kastamo ti kayat ti tao. Tauray dagiti kakadwak akagawad. Kat kinanunungan dati kasta. Tama minsan laeng kanumat iti makatawan. Ay, babalawak nga rod ni Inteng. Taintulok na. Aduda nga rod ang mga yat iti kasta. Ngam siyak ay hijak kayat. Gaputa ang mga no adamanin saan anasaya at ang mapasama. Pare, imbag, tanda ka dito'y parangan niya, ngagpapainay. Apay paray. Imag-agsapaan nga imay ka. Umaya ko maumutang iti kwartam kahit, pare. Naa. Ano? Inak makidrap bolman inton malam, pare.
Naabaka nga medical man kay. Ha? Kaya ikaw, ti makasubot, paray. Oh. So, pangasim man, tapautangan na kiti kwartam. Ay, awang kwarta. Imposible nga awan mo ta, pare. Alam na, pare. Mano ayati ka sa pulam. Uray, 10,000 lang, pare. Agasem dahi ta apagsugal mo. Laki din na, pare. Pautangan na kaun. Ay, awan kwarta akasta. Parang makasubutak itan, pare. Iso, pautangan na ko na. Awan garod kwarta. Ay, salbag kamot, pare. Naa. Intulok mo nga dasugal ito'y barangay. Ang di mo magkatag pautang iti isugal ka. Ha? Awan pa'y serve makapitan. Waraw, umutang ako may ti kwartam. I-drop ball ko no malaw. Ha? Ay, awan kwartak, tataba daw. Laki din pautangan na ka. Ti kwartak kita, kat paginom ko inton rabe. Apay no umay ka mo agsugal. Nagganas ti makidrop ball ko waraw. Ay, kayat ko ti mapanaginaw. Ado ti chicks ijay. At dapay nakabay ko iti rabi abalasang. Nagpintas. Ay, Untata, inagkanak pa'y tay napintas abalasang. asinaw. Di mo mamaw, tadayo da ditawi. Imay dag painaw. Ay, kay-kayat ko ti agsugal. Iso pautangan na ko na. Awan nga rod kwartak. Sorry. Oh, Kwarog! Kunaklakit din, nasaan ka nga agsubli? Aging gangada ka ditawi. Agsubli aklat ta. Ano kasta? Agorder ka nga rin. Una. Kwarog? Amom ka di? Kaslamain inlabakan ka. Ha? Mabalin ka di, adatan? Datan? Agayan ayatan, di kayat ko asawan. Ha? Alan Kwarog. Agayan ayatan. Sige. Ayos nga ron. Kwarog? Mabalin ka din na agawid ako ni Jabalay mo? Agawid kay di balay kao. Uwin ko ma. Ijaya kun nga agnaan. Kwa. Agawid ka ni Jabalay mo. Bangrikap kami dito'y pwesto. Sige, wine. Kaya't ko launa iliwliwa. Namin, sikat iliwliwa ti biyag kao. Marikwanan, kitahan dagiti babae iti day ti abanda. Ha? Agsasango da nga agiinom, kat pasig da babae. Sino dagita? Kasla. Nay, tay asawa ni Kulas ti Maysa. Kat jay maysa, nimiling nga asawa ni Pedring at tricycle driver. Naa, kaslama din sa akitaan Ay, talaga amadi Sa bagay, kwartada mo tiyin inumda. Ala makaamuda. Ala, umay ka maray. Ta ituloy ta ti agpagnapagna. Takitaan tanuan niya dagiti mapaspasama. Sinalbag ka iday. Naibusin ti kwartak. Diyak pala na nga ba? Kawit ka, nawang kwartam. Diyati ko na. Ano ko? Apay nagtanong ka ngay. Ano ka na ti bibikaw? Pimtaksan. Anay. Paray, idarom ko ni Dagol. Dinanog na kinirabay. Kita ba? Limtag ti bibikaw. Apay adinanog na kaya. Masuro na kingkuha na pare. Isa dinanog ko na. Binalas na kamo iti nakapikpik sa. Na, si kagayam ti mo na di manaw. Ito, agreklamo ka. Ay, uray man. Nuko mga mintawan ti sugal. Di awan ko matikas to yan na pasamak. Na, Payamin ngayon, tulok mo nga dasugal ita, piyesta. Basol mo na ito'y pare. kayat mo ka di tadayunak da itaan anayam. Inka makisugal, ita, nakaala ka iti anayam, siyak ti pabasulan. Ay, basol mo talaga. Ay pumanaw ka dito'y sangok ta, mga nudugulan ka. Sipag ka.
Nabartag kan kwarog. Iso maturog kan dita so fam. Wine. Matulog ka. Ket maturog akmat dito'y banger as sofa. Sige. Matulog tan. Sige, kwarog. Maturog ka. Iti kasta, kita nada mabalin ko at akawan dito'y balay mo. Umay kan kwarog. Nagluto ak iti sopas. Makapasaya at kan ka, hangover ka. O, atoy, oh. Ha? Nagluto kay ti supas? Nagluto ak pa'y itiin na po, ikan sidaan Lino kataklatan ti ref mo. Nagmayatay? O ala, agsopas kan. Tainton madamdam ha, mangantan. Kapitan, ikandak iti igatang ko iti agas nila kay ko. Anya? Ikandak iti 10,000 pisos, kapitan. Ngamin, gumatangak pa'y iti bagas mi. Naa. Apay ngay asak ti pagdawatam iti igatang mo iti agas nila kay ma. Kin igatang yo iti bagasyaw. Ngamin, basol mo na ito, kapitan. Ano di mo kumaintulok nga ada videok yan dito barangay ita fiesta. Di saan kumaan na disgrasya nila kay ko iti motor. Anya? Nagmotor ana pa naginom iti videok yan. Nabartag, ngam nagmotor pa lang nga nagawid. Iso ana disgrasya kat na ospital. Naa. Apay nga ron asak ti pagkidawam iti igatang mo nga iti agas na. Basol mo mat ngamin, kapitan. Tayin tulok mo nga adda inom ita a fiesta. Ah, Anya nga ita? Na disgrasya nila kay ko. Paray, tulungan nakman. Tanay, agsingiran dagiti nakautangak. naa. Anyat may tulong ko ngay. Ay kat pautangan na kiti 10,000 pesos paray. Bayadak tumod laeng, intun sumangpit ni tuyan ka. Tada isang pit na kwarta. Ha? Pagalaan na nga iti kwarta. Tangdan na anapan nakitagad iti Manila iti may sabulan. Ay awan maipautang kukin ka. Ay kitin ka pala umutang iti kwarta tita barangay aparay. Saan ka di adakal, tinapastret ti barangay, di piyesta. Naa. Kin may sa, basol mo, no apay ang nakautangak iti dakkal agatat. Ano kumadi mo yung tulok nga dapasugalan iti piyesta. Di sa anak kumanay ayaw, ang nakisugal. Ay pumano ka man. Bahay bladak. Ay awan maipautang ko. Di kwarta kiti aparador ko ang kail. Di 50,000 kao. Natakaw. Natakaw. Kanayon kumbat nga ikandado ti balay ko nurumwarak. Nga oray mapanak iti inuman. Hanggang natakaw lata. Agore ka. No kadayon mo nga ikandado ti balay mo. Amang ano nagnada iti tawa. Kwa, inrikap ko matanggail. Hanggang adatapa. Asinaw. Niliw-liwa ang kail. Asino aliw-liwa. Tay babae ti may sa pwesto a pag-iinuman. Naa. Kasano tinakaw na nubilang. Kung nanangagayan ayat kami kanawon. Oh. Kat maturog iti balay ikaw. Wain ko nakmatain. Naa. Nalabit nga iti nakaturugak gapoy iti bartag kaw. Ginundawayan na matin tinagtakaw. Ay, sus. Hindi na pa nakiti pwesto da. Pimanaw ka nun niliw-liwa. Sinurot mo kuma iti balay da. Hindi ka mumat ti lugar da. Ha? Ika ipablataran ta tiliwan dagiti pulis. Sanay, mabahinak. Kunadan tukit de aga po iti babae kat natakawan na. Apay ngamin nga intulok mo da iti babay maturog iti balay mo. Basol mo ang kail. Naa. No kumati mo intulok nga da pag-inuman dito yung barangay ta fiesta. Di jak kumamot na am-amo da iti babae. Naa. Iso basol mau, basol mau, basol mau. Inteng, amom ka de, nagkinkin-nabil daliling kan tasyaw nga agasawa. Naa. Apay ngay. Gapo, takanayon ang mabartak ni Liling aso magpet. Oh. Fiesta kano, iso nga aginjoy. Adda pa'y kanurabi asimbangpet ni Liling, nga awanin suot na a pantalon. Ha? Apay ngay. Gapo itinalaos abartak na Iso ano anya la ditan tinar-aramid na. Ay salbag na kita tattao. Sapay siyak ti pabasulon da iti madian na pasama kadakwada. Wen
Taintulok mo ngamin nga adda video kyan. Ah. Pagiinuman kan sugalan ita a piyesta. Naa. Kat agraman estudyante, adda da iti pagiinuman no kasta arabi ta fiesta kano nga rod. Sakit ti ulo da kita. Ala, urayem. Addan tumanen umay agreklamo kan ka. Parekot da kita tataw. Konsumisyon akon. Ay kat ala, sangwam dagiti umay agreklamo kan ka. Tasikamat ti kapitan. Ay, kapitan! Agkonsumisyon kaitan. Ala, amumton ti aramidam, inton maminsan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat yan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Tangdanan ka man nga agaramit iti fish pan kwarog. Anya? Napanunod ko, anasaysaya at ti kasta, ngam ti agarama tak iti drum. Ay kato na. Kano ngayon nga irugay, nanakwanang. Into na dawayam Sige, mayata. Agyaman ak no kasta, ay di ka agdanag, ikan ka iti husto at ang danmaw. Anya nga tano agtaraken tamat iti tilapia banhang. Pagtarak nan ta kumamot ngay. Mabalin mo ti agaramat iti drum. Sa bagay, ang mayat nga taday ta. Mayat ipadas ta tapno makitam. Sige, sikati makaamaw. Mabit lang ta mangilasin iti taraknen ta. Win kakaiso na alibre nga ited da. No dumakkel dan to iti unag ti drum. Di adan to si dain ta. Husto ka, Inteng. Ay, maray, nalpas gaya man ti impatrabahom kinikwarog a fispan. Ay wan marituyang, at dapat kit din imbolos ko at tilapia Naimbag ka pa'y at dan fispan mo. Ay kat agaramid kayo matakan ni badong maw. Naimbag pa'y numaanusan ni badong tagaramid iti fispan. No kayat yo ti agsida iti tilapia. Di agaramid kayo mat iti fish pan yaw. Awan lat amukaw marikwanang. Nangina ti presyo ti lamos ita marituyang. Wun nga raw maray. Kanya ko na. At the fish pan ni kagawad ko na. Wan, adda iti asidig ti waig. Saan unay nga adayo iti balay na. Kasta ka day. Ay inaktumang magkitaan. Anya nga tano padasan tamot ti agtaraken iti tilapia. Kanya. Saan aya nga adday padpadawat ni Kapitan Alibray a matarakan. Pudno nga da ang masadutak, Mike. Talaga napuklan ka asadot badaw. No adda kwarta ang gumatang kalangay. Isupay day ta pagrigrigatam. Anya? Nagadumagay ang matilapia. Timbulos dito ni Marikwanang. Kwarag. Wang tatabataong. Pakpakanin na dagita iti fades. Aya. Mabit dagita dumakal. Naimbag pa ni Marikwanang. Tadapispan na dito. Nasayat nga raw ta napanunot na ti agpispand. Kitsi ka kay Mike. Ada ka di mo't pispan mo. Ay, awang. Jakmet masangaw ti agaramay. Ngingay pare inting nga ta. Ay, jak amo tatabataw. Manumot na bulan ng tinapalabas, banhang. Anya ti kayat mo asawan? Ikaman kita anti drum. Mamangan no mabali ng dagiti tilapia. Adamot kit dinakitak Dadakkel damutan. Dokasta. Ingkaalaan.
Tapno sida enta. Ang kasla babasit pa'y lagayam dagiti dadduma. Naa. Ay, sapay makasid sida akon iti tilapia. No kayat mo, sikan ati mapan agala. Ha? Ay, un man. Ay, sugak apari ba daw? Ay na. Ha? Ay, naimas ngamin tayo sindami ka ni Banang tilapia. Anya? Nangalaan nyo ngayon mo't iti tilapia pare. Ay, kat ijay drum Dram? Impupugyo ti tilapia ijay dram? Ay, una. Nya kumangay. Wais ka mo ta. Mabalin gayam ti kasta pare. Ay, diskarte lang pare. Tapno ada sidaan. Ay, anya day taba daw. Agprito ak mamut iti tilapia nga sidain ta. Na, nagadumot at tilapia dagitan. Nangalaam nga eh. Napankubinan ni Itan ijay pispan ni Marikwanang. Anya, Awan kasi iti madiskartimot na tawa. Tapno makasidamot iti laman. ay nagloko kamutin ba daw? Agsida ka, iti tinakaw. Ay agulimag ka man. No di mo kaya di saan laeng. Talaga jak kayat, gaputa tinakaw mo da ita. Madlaw ko. Kat kaslabim masit mat dagiti taraken ko at tilapia. Anya? Tunggal mapanak agpakan. Madlaw ko ang makurkurangan ti bilang da. Nay, apay nga eh. Mapan mo man kit di i-drain ti danom di fish pond. Ha? Di kagdanag. No ada maalam. Ikan kantumot iti sidaong. Ay, kit na, kagawad. Kaya't ko launay. Ay, awan nga min oras ko. Iso asikan ti ibaon ko. Parigla daw. Tilapia ko naman. Dagito'y lang tinala ka tilapia, kagawad ko anang. Nagitalaang. At damot dagiti babasait, ang mo siyempre, jakon inalay da. Alangan mo't nga alaong pay laong kat babasit da. Panagkunak, at damang taktakaw ka dagiti tilapyam. Anya? Sino nga ta? Pakikit-kitam tuman ko arog. Una, nagrunda kami. Kita iktaw. Igagarak to ti lumabas iti pispan mo. Kumuwarak to yan. Sa dino ti papanam. Nakagban ni iti pispan ni Marikwanang. Naa, agar aramid ka ako nakbadong. Saan ka mapan? Anya? Babasi mo laang ti adda ijay. Tainalan ni Kwarog. Uray babasay no maiprito iti mantika na imaslat ka. Anya? Umayak man dumawat iti tilapyayaw no adda, kapitan. Anya? Ay, awanan ti uray may sa tilapia ije fish pan kaw. Naapay gay? Day tatipod no, iso nga umayak mangalakan ka iti taraklag. Ay, Awan serbina ti fish pan no awan kargana at tilapia. di kagdanak tayo kang kay iti libre at tarak na. Ay, agyaman na, kapitan. Masapol ang matilew ti agtatakaw. Win, bilinak dagiti tanong. Ay da. Naa. Naimas gayam ti babasit at tilapia to yan. Lalo no krispe. Agulimag ka. Di ka lang mabaeng. Anya? Iday dayaw mo pa'y lang deta tinakaw mo asid-sidam. Ay, nadamag kaw. Kahit adamanin imbulos ni kagawad kwa ng ijay. Ina. Bibiyang mo kumangay no addaman ng imbulos na iti fish pan na. Ay, kahit adan tumanan ti mapan ko ban ni Itan ah. Ag mauyong ka ka din at talaga ba daong Ay, tatan dito asidig tiwaig nga ayan ti pispan, ang kay. Ay, warog. Ay, agtugaw tapay. Iti puon ti kaya. Agpaliing ta. Ano din jay? Ah. Alalyan samat ang kay. Anya nga alalya. Kauday ta. Agulimag ka. Anya nga ti aramidon ta ang kay. Tao nagpasok. Ti flashlight mo ka raw. Irwar mo.
Sige. Silawak akastay. Sino te? Na! Tata ba daw? Da kayo gayam data. Ay, salbag ka pare Badong. Ay, si kagayam ti agtaktakaw ititilapya ni kagawad ko anak. Ay, kwa pare. Di ka lama siya itimay sa ababay nga adapis pa na. Ha? Yun nga raw. Ah. Umay mukit din bamban ni tandag iti tilapia di tawi. Naghiling na ititilapya nga. Ay, iruar mo ti cellphone mo, kwaraw. Unang gay. Mabit lang, takautak iti bulsa ti pantalon ka. Oh. Ay, Alaam itiladawan. Naramid ni pare Badong. ay, kwa. Igim na day ta bandiit na ni. Sige. Agbandiit ka pare Badong. Ay, saan mo ito na? Saan mo ito na kasta, pare? Ay, agtungpal ka no, di mo kaya't aban ni itak day talapayag mo. Ay, unay kamutan ka ba daw? Ay, maray. Agyaman ka, ta saan nakalalaki? Ha! Bugbogan ka kumakat! Ay, saan kumamot na, maray? Maasi kamot, ah. Saan kan tupay anasyan kanyak? Taktakawan nak! Ay, sorry, maray. Sorry talaga. Ha? Agtal na ka man? Sikati adda basol na, nariwawa ka pa'y. Apay, naungit gayam, timay sa abaa. Kaya't mau, ta idarom ka, Pagmultaan ka itidakkan. Ay, saan, ah? Uray agparinto mga iti sangong maray. Anya? Wain, maray. Unay kan. Pakawanan nakla ko man, ah. Ha? Ay, loko at talaga day jay apari Badong. Anya nga iti kuna ni Mari Kuan ang kankwana. Kino kuna na nga idarom na tapagmultaan na. Anya? Hanggang kuna na mait. Bagbagaan mi pa'y kano ni pare Badong. Win tano ulitin na pa'y. Pagmultaan yun. Ay, barang mabagbagaan ti loko. Papanan. Sumuro ta kadagiti gagayim ko amapan agpasyar ijay parke. Anya, kastoy lang nga rodin din na pagtengkaw. Mapan ka pa lang agpasyarmay. Anya? Ay, sinalbag ka kay di mga asawa. Naa. Tulungan na kumamot din na iti parikot ko. Ay, di nakman iramraman iti dayta. Anya. Idi pa'y lang ay bagbagakin ka. Dakes dagtakaw. Oh, anya ngay ita. Kapanan nyo ka day, nanatuyang. Mapanak man pa'y agpalpaliwa ijay parkay kwarog. Nasakit ti ulok ita. Inton bigatan nga umay dabagbagan ni tata ba daw. Anya? Iso adi kay kumapumampanaw inton bigat. Masapol nga da kayo may. Ayun, ikagdanag sa anak to arumwar. Nagasatan ni tata ba daw. Ta nagsuray. Sa nagparintumay kat pinakawan ni kagawad kwa nang. Ha? Nimbaglangan na ta nagparintumay. Tapno di da pagmultay. Umapalak lang amay. Tauray bumakitin ni Marikwanang kit adalat tapispan na pare. Naa. Aging gaan na panunot ka, ama pa nagbaniit ka dagiti tilapia. Ay, madingaminti kasta pare. Di kan tumot agaramid iti bukod yo apispan. Pare, Day tate kunada adakes nga apal. ha? Ti rumbong ko mga aramida no umapal ka ket kastoy. Kastoy, Anya kay pare? agaramid ka iti pispan mo. Tapno tuladem might anasaya at ti aramid ti daduma. Di ka mang dadadalo no agbambanhit iti tilapia dita. Ay, amin nagkabasol ko pare. Kit ikarek, agbalbaliw akaw nita. Naggasat ka. Ta kunan ni kagawad mabagbagaan ka lang. Pakawanan na kumamaray. Sige, pakawanan ka ita, kabadong. Ngam no ulitem tupay, ay tudas mon kanyak. Ay, wun maray. Kit agyaman nak tanapakawan nak. Ipagpagapok kan ni Marituyang. Isuan na pakawan ka. Ay nadakil pagyamanak king kamaray. Takas tati ka panunutam. Idarom ka kuma, ay ikan ka pa iti panawin mo ngagbalbalew. Agyaman ak unay king kamaray.
Sapay ko mga raw, tagbalbaliw kan, kabadong. Alawon maray, talagang agbalbaliw akaon. Manipod ita, agarami dakmay titipispan. Ay natatabadong, saan anasaya at tidakes nga apal? Tiket di aramidan nyo, tuladin nyo tinaramid ni kagawad ko anang. Takas ta, tinasaya at nga apal, ako nada. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Fuji Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Episodes 1 to 3 give us exactly the kind of Ilocano barangay comedy drama that feels simple on the surface, but surprisingly meaningful underneath. At first, the story feels light, playful, and familiar. People are joking, teasing each other, talking about food, daily work, neighbors, marriage, and ordinary barangay problems. But little by little, the episodes reveal something deeper. This is not just comedy. This is a story about marriage, responsibility, gossip, pride, community life, and the funny but painful way ordinary problems can become big emotional conflicts. What makes these early episodes enjoyable is the world they create. The barangay does not feel empty. It feels alive, everyone talks, everyone reacts, everyone has an opinion, is at the center of that noisy, familiar, chaotic world. He's the kind of barangay leader who does not only listen to complaints. He becomes part of the rhythm of the story. People come to him with problems, but somehow the problem often becomes even funnier once everyone starts talking. The main emotional thread in these episodes revolves around Mari. Their relationship is funny, but it is also very real. Is presented as a husband who likes to move around, socialize, joke, and sometimes avoid responsibility. Mari, on the other hand, carries the frustration of a wife who feels she is doing too much while her husband is not doing enough. Their back and forth is comedic, but the emotion behind it is serious. That is one of the reasons the story works. The comedy does not come from random jokes, it comes from real domestic tension. A wife wants her husband to be responsible. A husband tries to act sweet or charming when he's being questioned. Neighbors notice what is happening. People tease them, reacts. Suddenly, a private marriage issue becomes a public barangay conversation. That is classic storytelling. In episode 1, the sweetness between Mari becomes one of the main points of humor. People notice how acts toward his wife, how he speaks to her, and how he tries to appear affectionate. But the funny part is that this sweetness may not be as pure as it looks. Sometimes sweetness becomes a way to cover up laziness, mistakes, or lack of responsibility. The transcript shows people commenting on Mari's relationship, with neighbors teasing them and discussing whether it is truly sweet or just performing sweetness in front of others. That idea is actually very relatable. In real life, some people are very sweet when others are watching, but at home the burden still falls on the same person. Mari feels that. She does not only want sweet words, she wants real help, she wants responsibility. She wants a husband who does not treat her like a servant inside the house. That gives the episode emotional weight. The story becomes stronger because it shows the difference between public image and private reality. In public may look charming. He may joke, smile, act affectionate, and make people laugh. But Mari knows what happens at home. She knows who cooks, who cleans, who worries, who waits, and who carries the stress. That contrast is what makes her frustration believable. This is not just a wife nagging her husband. This is a woman who feels tired. She feels unseen. She feels that her labor is being taken for granted. And even though the story presents it through comedy, the truth behind it is very serious. A marriage becomes heavy when one person keeps carrying the responsibility while the other person only enjoys the comfort. His role is important because he becomes the bridge between comedy and moral lesson. He is not a perfect judge, and that is part of the fun. He reacts, jokes, asks questions, and sometimes gets pulled into the chaos himself. But his presence gives the story structure. He represents the barangay, the public space where private problems are brought into the open. Through him, the audience gets to laugh but also think about what is happening. Episodes 2 and 3 continue this kind of energy. The story keeps building around ordinary household problems, rumors, and the emotional pressure inside marriage. One of the key ideas is that small problems can reveal bigger wounds. A late return home, a missing explanation, a careless habit, or a joke taken too far can become the doorway to deeper resentment. That is how real relationships work. Most conflicts do not begin with one huge event. They grow from repeated small disappointments.
His behavior becomes the center of that pattern. He is funny, but he is also frustrating. He acts like a man who wants the benefits of marriage without always accepting the discipline of marriage. He wants comfort, affection, food, attention, and forgiveness. But Mari wants something more practical: help, honesty, respect, and consistency. That is why her anger feels earned. She is not simply angry because of one moment. She is reacting to a pattern. She has probably waited too many times, explained too many times, and swallowed too much frustration. When she finally speaks up, the comedy becomes emotional because the audience can feel the truth behind her words. Another strong point of these episodes is the community atmosphere. The neighbors are not just background characters. They help shape the story. They gossip, react, tease, and add pressure. In a barangay setting, nothing stays private for long. If a husband and wife argue, people hear it. If someone comes home late, people notice. If someone acts suspiciously, people start talking. This makes the story very local and very Filipino. Love and marriage are not shown as isolated from the community. They exist inside a social environment where everyone has something to say. Sometimes that makes things funnier. Sometimes it makes things worse, but it always makes the story feel alive. What I really like about these episodes is that they do not try to make the story too grand. The drama comes from ordinary life. Cooking, washing, buying food, working, waiting, joking, and arguing. These are simple things, but they become meaningful because they reveal the condition of the relationship. That is very effective writing. There's also a health and responsibility angle that becomes important. The story suggests that careless habits do not only affect the person doing them, they affect the whole household. When a husband is irresponsible, the wife becomes anxious. When he wastes time or neglects his duties, someone else has to carry the consequences. When he does not take care of himself, the family becomes worried and burdened. This gives the comedy a lesson the audience can laugh at, but they can also recognize the warning behind his character. A funny husband is entertaining, but a careless husband can become a serious problem. Charm is not enough. Sweet words are not enough. A family needs discipline, effort, and mutual care. Mari is the emotional center because she represents the person who carries the invisible work. She may sound angry, but underneath that anger is exhaustion. She wants to be loved in a real way, not just through teasing or sweet talk. She wants to feel that her husband is a partner, not another burden. That is what makes her character relatable. Meanwhile, keeps the tone from becoming too heavy. His presence reminds us that this is still a comedy drama. The story is meant to entertain, but it entertains through truth. That is why the humor lands. It is not empty. It comes from situations the audience recognizes. The best part of episodes 1 to 3 is the balance. The story gives us laughter, but it also gives us reflection. It makes us smile at the exaggerated reactions, the teasing, and the public embarrassment. But it also makes us think about marriage, respect, and the small daily responsibilities that keep a household peaceful. From a review standpoint, these episodes are effective because they build a strong foundation for the series. We understand the barangay world, we understand its role, we understand Mari's relationship dynamic, and we understand that this show is not only about jokes. It is about everyday people, everyday problems, and the emotional truth hidden inside ordinary life. Overall, episodes 1 to 3 are funny, warm, and surprisingly meaningful. They show how a simple barangay comedy can carry real lessons about love, marriage, responsibility, and community. Makes us laugh, but he also reminds us what happens when a husband avoids responsibility. Mari makes us laugh too, but she also reminds us how painful it is to feel unappreciated inside your own home. And ties everything together with that familiar barangay energy, noisy, funny, human, and full of life. In the end, these episodes work because they feel close to real people. They are not polished fantasy. They are not overly dramatic. They are simple, local, and honest. They show that sometimes the funniest stories are funny because they are true, and sometimes the loudest laughter comes from situations that carry real pain underneath. That is the charm of it. Gives us comedy, but it also gives us a mirror. It lets us laugh at the chaos of barangay life, but it also reminds us to be better husbands, better wives, better neighbors, and better people. And that is why episodes 1 to 3 are worth watching. They are entertaining, relatable, and full of that classic Ilocano community flavor that makes the series feel warm and memorable. Before we end, let me know in the comments what part of made you laugh the most and what lesson you got from Mari's story. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you won't miss the next Ilocano drama review.
Thank you for watching and see you again in the next episode.